kampuni nyingi ni jongelete bei ya irio kaile nikenda baomba ko compensate bole maguta magwitia kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Baya Martin, tukubora wari dure kuria maoni yaku ni yereku irore otungata bwa gavana Mutuma ukilukira mutambo yo Facebook kwena John Rukongari wa today we stand proud of leadership of Honorable Isaac Mutuma. In just 1 year we have seen unity restored, hope renewed and a clear sense of direction for our county. This is the leadership we have been waiting for, young, vibrant, focused and truly inclusive. Honorable Isaac is bringing us together, not dividing us. He is building a Meru for all of us, not for privileged few. This is our moment, this is our Meru, and together we move forward. Evans MUTEMBEI was somebody saying it is only a tree with fruits that gets stoned. Kwena Frinda Karambo, where is he performing so that we can rate him? Maybe another county, not Meru. Silas Kinyuakawa, is he still the governor? Moakawa is a great man for real. Mweti Musakawa is doing great for just 1 year. Ita nambere kwa na batu wetu ramoni ya kururo tungata bwa gavana Mutuma tuichokera tuonekanya kabira kuno kende tuichokera ni rono rwa ikuru kuyeka Professor Gendeke. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tu enaju, juambishori, kuma nice rice millers moya. Mogori, wakinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium. Eja nampwe, ena mushamojo mudhongi. Na nikueta kogwe na nje ku nutrients. Na shio shabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mudheri. Motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep. Make memories, not
worries. Book your dream home today with Weru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Weru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories, from determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu waku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwa Nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kibuko yao. Emelok nanana leleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja siato. Na wakatika na kilava nduvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nyuma ya Weru TV kumurika makondore ya kujirwa Ntere chemo wanende rwangiro mutaraba mutune roginyete taunine ukendo tethere barabara ngikire ni makondore ya Ntobio kuthukangwa bonene ritiro mbere Ntere cha next na musyomo wa kwithira yukirumirwa ni makondoria no ntundi kwithirite kwina maumira ya urira mbura yarikia kura. Dennis Mugendi aina Nteto.
kienine kia maota kio mawastendia mgishone kia ubunge kia Igembe South mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru nene kugwatana na kiama kia mutharaba mutune ni baejene utethio kirinja 91 gatigati ka inyingi ira iratigiro kinyamare ne nyuma ikondoria biambura inyingi ira iraurite na kubatiga batina gikaro gia kuria kana gia gwikira itulenere ya annex iriene na kungi muciene jojo maua turi ajanarua nonto bwa gitumikira kiomire ukarika tukemande burere urire nene ni ombere go affect a lot of people in Maua. Majority barabo ombere kwa very much affected ni anto 91 na kile anto 91 ba na partners betu turetu ina bwaja amutharaba mwekundu bomba kwithira bagetu tetheria twithirikari ya Meru County na non food items na Meru County omba kwithira ni ku provide some food items tukuchokeria nkatho thirikari ya Meru County yetu ire yongojetwe ni Governor Mutuma tuithinkia twita shirika la mutharaba mutune. That is what we know best, so netwa receive their call na twa ukatumatethia, and these non-food items comprises of blankets, kitchen sets, mats, soap and water guards, and also we have mosquito nets. Na netukumenya ati indo ino ikaomba kumatethereria kuvota gwicokia bare marari anakorote kabisa. Bali baba ingi bare batigi bationete utethio bu mabisa baba liuga mubango juri ojo kubakinyira hapo watu zaidi ya 400 na 50 waliathirika kwa sababu ilinyesha usiku kuchwa siku mbili uliopita na watu wengi waliweza kuathirika na machanga la floods. Pia kule Mboone katika Kiegoi location kuna changa la maporomoko ya ardhi yenye liathiri manyumba mawili. Onto na bio ikundi bingi na ntubangi bawendi bubwega bakuromba kinyabo gutamburukia njara na kuniondiria bare bari nterene iria asiri ugwatine bakuromba kuimenyera mumiru augire no kaba kurigeria nkuruki ya kuoria ugatega area je Maua ne area in island na lowland bethera bagitake initiative at least ya kwethaiba kuthama in the lowland kwa avoid metino je ya mbura. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Bombo wakari kumachuka na rieto warembo na Finality teamo kuonania kuwata mbaru munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bakiwa bari na Kindiki mwanka muthia ikundiki nkuluki bawite bakayeka Kindiki mwanka 2032 kenda rutware ike wathani bwa Kindiki na wayuki otongeria Rais wa Kenya Nicola Chabari na Nteto. Ngwataniro ye kurukuma chuka igamba ng'ombe bakwibita warembo na fire baraba kuwata ambaru utongoria abo thirikari ya Daktari William Ruto na Professor Kithure Kindiki ibebumirite na kuruta mukana kiri baraba kwenda agitigiki kia Deputy President bakiwa kiri na mwene uyo na kumenya ugitumikira hii kiti ya Professor Kithure Kindiki tunaona mnainyemelea sana. Tafadhali Grandis Wanga na timu yako, tunataka kukuambia muangalie nyuma muone vile Ruto wamewafanya vizuri, akawapea viti kubwa, viti ya finance na kila kitu, nyinyi ndio mna control. Halafu hii nyingine ya Kithure nayo mnaitaka. Tunataka kuwaonya kama wamama wa Tharaka Nithi. Tumeshikilia profesa wetu vizuri sana na tafadhali mungoje wakati wenu. Viti ni mingi sana kwa hii serikali, lakini hii andavute ni kama iko na moto. Tunasema ikiwa moto ama baridi, Kithure Kindiki anatosha. Hii kiti ilikuwa na mwanaume mwingine anapeana matusi kwa serikali. Alishindwa na kazi ikapewa Kithure Kindiki. Na Kindiki ameshikilia hii kiti, ametufanyia kazi, maendeleo tunaiona. Misconduct ya Gachagua ndio ilifanya akatupwa nje ya serikali sababu hakuwa na nidhamu ya kukaa kwa serikali. Hajui uongozi ni kusema nini, kazi yake ni ukabila. So tunaomba tushikilie kiongozi ambaye ako na nidhamu, kiongozi ambaye anajua ni kuchapa kazi ni kusema nini, na ambaye anaitwa Professor Kithure Kindiki. Na mbele ya opposition wapende wasipende gietekia president nekia
President William Samuel Ruto male na deputy wawe Kithure Kindiki. Mononkoroki bachambĩrĩtie rũtere rwega na thirikari baba kuthina mbere na kwaria mĩario ya kurumanga na kubuthiria Profesa Kithure Kindiki. Nkwenda kwela wapinzani mara magosa gutusengera atongoria meto goko Tharaka Nithi County. Magosa gutubuthiria mutongoria wetu Kithure Kindiki na William Ruto. Nitwenda kumwera kwamba mkuwe na heshima mkikuja Tharaka Nithi County. County ya Tharaka Nithi iko na wenyewe. Nitukwigwa tukithura muno nyambiririe na Gachagua. Wewe ni twenda gugutuma na tuli atumia ma warembo na fire tukwire ni tugukugira mbu nonto gwikaro gituthukagiria mwana ate kuruta wira. No bwana Kindiki endelea kufanya kazi utikathikiririe muntu utina maana wiru wake ni kuga mbu na kale mirwe ni wira wanenkerwa giti. Kumachuka gamba ng'ombe Betan Class Chabare. Pamwe bakari Southimenti bawite gitobunkana tate batiku watela kana kinya kunenkero eteka munene wa municipal ya Meru nonto atawatanga bana mutuma baru pakiare ne beri tenga bana murutende ne yeteke uburu nekire mutungurane wa murengo yo tutam. Southimenti Southimenti Lela tuonete muntu mwe mukari wa Southimenti agetunywa ngoge na terisainete ekanenkerwo mukari onge wa Southimenti. Netukoromba ngabana mutuma ntoithinkia na gitio gikenene muno na tukwendete muno na tubangite gugusupport tora kariba Southimenti. Netukoromba otega turuithanie ndene ya Southimenti tututirwaga no ntorere watunya omwe wetu ngoge wanenkeronge na nkoroki watunya muntu ro gusupport thirikari wanenkera muntu ro kurwana thirikari kare uneturigaretie muno bauti tutwire mbale ne yaguswathire igitarira aja muno nonto Meru County rari kwagathire kabisa na turi mbale ne turarwaga mbala njuchini nikenda miri yetu ikagya na thiri lakini thaizi ne tukuona ne tusokere twenya munyomba gate nyamwe guturia na nyamwe gatuthiria ne ontorira tweja kuona gitobunka na take nenkerwa gitekia municipality in Meru County na ni wala turaga gutura na gututhiria in Meru County atenda gathiri na atenda gangwataniro thaizi mutuma twethinja gatukwira atiri ne ndoretire mbale nene na ndo ai nene ba otu in Southimenti ana ba ubonde bo baire ne betu na nonto ne betu tutena mbala na ana baba tusokeri gitigetu ni Southimenti ende tekena gitobu nkanata nonto aratwire kurwana bautu na noka kurwana thirikari mwanka thaizi turi anda ntuba murengo jwetu Southimenti turetera mtu wa one time murengo ne jwetu niko gututhiria ni Southimenti twari gwatiri gitobu nkanato wenda muno igita riria Meru County ratwire na ndwa ari umwe wa kurega Meru County igwatanira no mora ugaga ugwo rimbonoko no mora ugaga ugwe utengo giomba kuritira Meru County ne atia na aruagaruka gwatue kana tutona ari kirikinya kiri mindia yeji ejete kugweta ati ugwa na kunga mukono ende na arwa ne ataweka njoka nyomba otiomba gutwitira mwana yuthi wetu gwitwa bwana Jotham uturetera mukuru wa thuri William Ruto kwa NTSA no tegintu inyage tunda kimutona tera utejokia gete keu onenkerete muntu gwetwa gitobunkana ta ucokeria mukari onge wa Southimenti urorare nakio no rio gusupport thirikari yetu ya 2 term okejokio nenkere onge thera kawigetu atekugwa kwendelea na njotha muororare nakio gitobunkana ta agatuitweria twakurombori bwoko appointment yewewe with immediate effect na ndiugo mpumete kinya abogeta west no ntwerere gitina nyo ijekera mpampo erarire Kariban Terechia Red Cross na Lions muchie yo isiolo wondi ni apula pesa ne bakutheta ni kuthuka ko barabara ere watanda cia barabara uciele bakiwa kwina ngubai nene ira yo tumanjiriwe ketherete okulukika karibabo weta wagage ni botuikite thina kiribo bakendo chokanirwa kwa nturayo banta murangiri na Nteto okuluki
kariba ntura cha Red Cross na Lions ire iri wadine Bulapesi bumirite na kwariria njire kuma Red Cross gwita kambi ya juu bakiuga njire ije thaiji na mutaro watigati ontubura bukurigiria ugendi bubwo gakiri aitiria ba bikibiki akari na kinyari toa. Sisi tumekaa kwa muda mrefu sana, barabara zetu zikiwa na mabonde, zingine hata zimefunikana, inakaa hata si barabara, lakini barabara ambayo watu wanatokea hapo. Lakini sana sana kwa hii ambaye sasa iko hapa ambaye kamera inaiangalia. Hii sasa ndio ile barabara sisi sote tunatokea, kwa hiyo tukitokea kwa hiyo mashimo mengine sasa ambaye yanakaa kama laga. Alafu kitoka kwa hii nyingine naye tena ni mashimo mabonde ambaye hata hayaeleweki kama ni barabara ama ni nini. Mvua ikinyesha hapa mahali huwa tunakuwa na kitu inaitwa laga. Hii barabara iwezi pitika. Watoto wengi kabisa huwa tunahofia maisha yao. To an extent tunakuja kuwachukua ni kwa sababu gani? Tunaogopa kuna mashimo uwezi pita hapo na bodaboda, bus pia na van iwezi pita hapo, ukipita hapo unaweza anguka. Hata mimi mwenyewe niko na alama ya hiyo barabara. Changamoto kubwa ambayo iko ni kama hiyo mtaro, barabara imepasuka katikati. Hakuna mahali hata mtoto anaweza pitia pale, ile barabara mtu mzima mwenyewe unateleza. Bakiongeri bugite ntere iji kwina ongere kubwa wagibo kali bakiugo ntububu bumanete na njira ije kwithirwa chine ithaka ontubura bukumbithia akora gwichitha na kuiyira akari. Kenye nataka kusema kuhusu security, hii area yetu imekuwa mbaya. Kwa kila uchao watu wanakaa wakipigwa ngeta kwa hii mtaro iko hapo. Na tumeishi kuteta kila wakati lakini hakuna msaada tumeipata kwa serikali. Ngurukiba rombete thirikari kaunti icio lere tongeretwo ni Governor Ibrahim Hassan Nguyo na MCO ntere iji David Nyoro wa Ithaka kubarikana na kubaitira thina ije yogendi na wagubo karia. Sasa sisi tunaomba wale ambao ni viongozi kutoka kwa MCA, kutoka kwa ma MPs, kutoka kwa governor ambaye ndio serikali yetu ambaye sasa tunategemea pande hii, waweze sasa kukuja na sisi watuangalie kama vile watu wengine wa Isiolo wanaangaliwa. Inke reporter Nteto cha Weru kuma Isiolo mbeta Bantam Murangeri. Kikundi ndarietwa kona saba water project ntere chimbaranga wondini ya Karamani bonekete kuringa matalie mwanya kumanena bo kwe yamwe kumanena otedio burabo nete kumakiri awatimbaru mwanya nibagunikite bonene nontuthi na yora nene ni ruwe hamona bo ikundi kini bo mithetie mitie mibokando bakendo otedio kenda thoko yo yimirabi yonekana. Nkiama bagikundi kia ruye na rietwa kona saba water project ira yentere chimbaranga wondia Karamagishko bunge tigana east mianke meka imethiru bethire tobe kinyamarani kinene batameba bakarutha nontu bagwagia baruye ntere ino indi bakuringaringa maobici mwanya ire obici ya Fuloka kaunti ya Meru na gakinyo bici bomubungo mwekuru kaunti ya Meru bomba kwigwa bakigundikana mibaibe ruye na gakinya matangi nara bakwigwa bakiwatina ruye ruru baumbire kwigwa bakiambiria wandu wa mite muthemba wa sinara mwankira ube na mite nkuru kia ngiri ngwere ya muthemba uyu wa nare kumetameta takiniki kumania na ruji ruba umbire kwigwa bakiona kona sava water project facilitated ne Fuloka county government ya Meru no atutetheria na pipe kuma mbodene ya mwitho turachiomaneria na roi kwenja turaukumya nturene ko ute muntu amuchiko ukwenda roi atenaruo imurandi bakuwa kinyano tethetie bonene antu babare agube na kinya majukuru na tonisa indi amano bakuwa bena thina inene nontu batikona bantu bendia mitino na arabarombete antu bawendi boana gakinyo bici ya mubungo mwekuru kaunti Meru karambuka ilemia utigie na kubaririkana na bagurere mitino nontu na kwa ikundi mwanya mitia kwanda kenda bakaumba kuwa bakibukiria bagurirwa yo ngiromba ya kwarire nene ogeyontia na mutio ayurayo emashua utapanga hii mitu uende naye no ndo wantiera yo ngaura wa stress pito mama njokiria miti itawaria na mutuma ndo ethingia peire miti bwitenio kuntu gukuonde baraba kwibuntu bu ibe batore miti no ndo ndi miti ra bwitha chokende tethia antu na njirenge mwanya amemba ibakai na batumba kwa miti bathiria bonka ito etherete twina thina ya uteseka iruiro kutheria kanisa ito ethera tugitithia ruiro ngoro nene kuringana na kanisa mbaranga kanire Thaa Imwe ito tethukire kanisa ina utheru ibaba ingi baraba kunyorweru kinya bate amemba kanisa ina antu kitumba baraba iku ko indirectly iba kom benefit bubo ya kumana na wiro otwere mbecha nara kire rutero ake mubungo mwekuru kaunti Meru karambuka ile miaka gitare kinyetie ntere ino kenda kuruguria ruyuru na gakinya mitino bandite aumbite kuwa kiwa bubu na neunde mpendete umuno na nkuwa ngwiretwe gikundi kene ntu bakuthwanira kuthithia nasari nyethera Fuloka Nigeria I thank them nyabo nontu bangwira bathithitie
mivukando as inkona very healthy kwa umitere ao oni nkagura mete antuba wendu bobwega nyato nkagura ni muntu are na ande mete kenda twithira twina rera rurega kiripota ndo cha Weru kuma Ntere Chambaranga gishiko bunge atigana East Mbeta wa John Ndhiga Ndiga hau nituginya muthio Nteto cia Weru the mugucokeria nkatho no tubugutho watanite na unito watanire kiri mubango yo warwe siasa